abantu bamintonko bari nimbia mono sana na atore ne baby ga ndagete mwaswa YouTube channel ya NDIZI TV mo like mo comment na mo subscribe na kiwa bako sekaiga ekero mo subscribe mo to subscribe to seka baba nkonye gaki you subscribe pone ke mo subscribe o like na ndo share ono Hakwewa ya. Ngundi. Omwana karimu anga nakalukwa arame matari. Kaimu akolga nakalukuchi. Kamano sigaro koteba. Hasen sigaro ya moiga. Omwana oli yani gakina to muchando. Wejanda. Njumana oli tantimete na kiale. Bata ya na mangana akosinyire. Ya tali asinyete. Mwana mete na masabete. Ongiye kaba wana karwa musaba. One karaka na musaba. Nganyona takali ko respond biya. Ako naka machana karabwate. Maybe akasukubigete ga kali ko sino robere igoro. Taito tumantu bamanye. Ya gaki. Hano. Tari ko bika mangana biya. Orengereti yendon ka ba. Gaki njaga kina temete akasinya. Usoro mete njitin ko sinkinyorek. Ya. Na ko tebe tuma ina naki. Sigara. Ero. Aye na inche. Kingo kobwa onkwana. Ebono onkwana omwana oli. Ase jaboniga tingonya aki no mete njine wiji. Bona. No mete no mokongu. Na bongo taka kwanje gona ki ya tokonya. Tingo konya. Omwana oli na mobekirita mangana kitamorora mansu amanuke. Omwana oli akaja nguni. Konya nguna ngara iga. Ngaiguna mangana ale yapi. Maidera ende bona kamote tumirane. Alafu akante iboni ndikere. Omwana oli mete na ngena namba bona. Na te namba. Ya sekerne dio ta ya. Akakwe namba Ya ono ne dangane nyomba kuyaki kinyolini kabisa. Nywa macha ka sauti kaba kaya iga kororo kalinga motainero nyakoko kana nyori gendo mai tanjo bana ni chinda kali mai tara maya inambe yu akwa tenere namba geti chageti kawaida nsiro 7 ni tu tiri abu ochimoino inambe nero 75 ba 75 ne nyinga kile katia no ranya kwa ke sira kinene nero 75 vere iga ngendo ne chora wa ongundi inambe yu tyanga teke ne pi tyanga teke ne pi ga na nyage teke so Kisii FM nanya yo mete nanya karate Kisii FM karate kana onye kwanya gusira nanya na mumonta gote inonye muteche inambe wete nye krameti tata ne ya gore ekena ngakongu ko tei kwangwani ngaki ngwane ngora ngaki ngayo koboko ngenda gochiga awanye ngaki tabanje ne tuani ganga ndangore credit mwakiri anane kingomoreta nyasaye buriga kokareta gitanda kiri kya unyankini goro nongo mwakira ndindi ora ya oya ikike ya nimere aya rubwa toro nubwa takanyanda mwamugeto tanjeti tianga na gutia alafu mambi orore nene mambi ya mambi ngoja kote binde igoro sawa gano teme sawa kama kuna mtu unayo Ekseke ngana kare ani kaya kare Kisii FM kazanya alimkato kufuata lakini mwana uli ka kinere na banyonya akangora pi okwewa kai ongundi nakone mbiyane kabisa na kiolega murume tena kene kwande abenya sawo no bena wana chitenga aka amakuna ro Kisii FM kwanango ngakuna Kisii FM umete kanyana ina mbene yobokoa ina mbene na katebetiri kenena na chitenga morigi kamwaka mangana kamote mstari kamubanga nkamubika mpaka ganza ante yekene gaki njene kenen pora so kwena mbe yobokora kinya kana no musacha kwanderia mangana manzu umete ngaikabono karo mwana wiga karang kamote yange binta gante inkonde trari ono ngachanga ndabu naro chinko moreta ekicha kyao no bate ndamwamu yana bora chaka chaka ne siasa yende ndamwamu tingo atika kamwera mu mwisho lyo pastor muinari kamuchwate esoda matiaba ya muno mukati lyo monene ngona nkaikare ntukachaka mawantu gariga ono liri ntagete bono mangana abiri buya kama konyora kantina wende ngora na igetande kingura uke tata togo seka gitande kingura ukere Wiki
mbarenga bamore iguru achiroro mara mange njengara aya tata tinde tuko kumapema Koratiga agagotina naki igitandege ngura gukire atagaki njengara aya tata tinde tuko kumapema kaimoke kere kiane ngayegenda njena atebi naga ya njengura makina na karongo makina gaigo ngundi ochire Koratiga ngo tata gaki ngundi igaba isimbara kora kwani Ono nyo mwana kama ete negitanda ngura gukire gombare ngaire aba nje paka make record ya no ongundi was there pakansa ba ya pakanko nje na ndaki nje na ratigire tindageti aya nyo konya kwenda agenda lakini nje ngo takindo konya nekia nje gweka manto nyo bana bantu nje paka make register aya bana paka ba mwana oli ayo ne changiri oli utaro chibija utata ko gotiri wono onyo gwatemet ugaet njenginta ite ona ini nje wona rini njina isibiti okabaka nje na nje nje wona ta nje aya wono ngende nchikuwa ichibunda ngende nchikuya matabuli kuru matagoro mate ngingwera uchironga sawa tata toro naye sawa bakango story aya tema bakango magano nje naraka ono mia sana sawa haya torone haya